الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayap mana bergantan sa makampataw saya nagyang iya qaida ika sa 30 wisa. Sisagyan iya الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية لشيخ دكتور عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه. جيسو تيجو mga فقهاء الضرر يزال. Kaya الضرر يزال na susabot ko mga ulama na ay kabasiran na giyahi qawaid kubra. Ikalimainin ko mga qawaid kubra al-fiqhiyah. Masusabot na ay kabasiran na ay qawaid kubra ng kutu wala darar wala dirar. Gitu sumiyaw na miyaw say tanod. Kaya nga iya la darar ad-darar yuzal na kaya nga iya darar na geso kabinasan. Yuzal kailangan na mapakada. So kabinasaan na kailangan na mapakada. Kaya nga iya darar na isasarat saya kaupakatan na isasarat sisang kaya darar. Basta qawaid kubra na kaupakatan na ng mga fuqaha. Agu langon no madhahib na langon siranon pagusar. Na pada kaupakatan ko mga fuqaha sisagyang kanan na darar ng kotwa kisasaratan sisagyang kanan na darar. So kabubalo yagyang kanan na darar amo haqqaqan walaysa mawhum. Kailangan nagyang kanan na darar gyang na kabinasaan na mialuisan na titud na kabinasaan sa kanaba arangan. Gira ko na adna kabinasaan na ipag-arangan mga di kabinasa o di pa kabinasa na di sampakasuld. Kagyang kanan na darar, yang kanan na pakabinasaan na pakabinasa kailangan na mapakada na ginan so darara haqiqa. O di na titud na kaulawla. Titud na kabinasaan o di na titud na kaulawla agyang kutwa kabinasaan. Yang kanan na yuzal, yang kanan na yuzal na bimakna ar-rafa. Rafa'ud darar idha waqa'a. Gitu so kapakada ako kabinasaan na tituh amay kami adin. Bil kulliyah sa aya pakasal na langon. Aya pakasal na sugun wagama ako kapakada ako kabinasaan na langon. Kailangan na langon o kabinasaan na mapakada. Udi na ginan so izalatud darar ba'da uqu'ihi. Udi na dafa'ud darar ba'da uqu'ihi. Ginan so kapagar na ko kabinasaan ko naano dan yang pankapaka bil kulliyah sa kailangan na langon mambu. Pagaran sa taroto pakaran. O pamakamiya din na pagkadaan sa taroto. Yang kaya qaida na ya tiga na makna niya na tigi Abdul Karim Zaidan na ta'ni al-qa'idatu wujubu izalati ad-darar. وإن جاءت عبارة بصيغة الإخبار وإنما وجبت إزالة الضرر. Ay manang kaya qaida na gitu tingin so kipapaliugatan ko kapakada ako mga kabinasaan. Kailangan na mapakada so kabinasaan. Mampan ay kaya pakatalingo magyang kaya ibarah, gyang kaya ad-dararu yuzal na minggulalan sa sighatul akhbar, khabar. Yakokit sa kapanutud. Sisa Arabic grammar na gisop mutuan sa jumlah khabariyah. Aya kaya paok ito ibarah na khabar. Mampan aya kaya paok ito na khabar. Kenabaskan yan kapanunugu. Ugida tigyan na wajib so kapakada ako kabinasaan.
wa innama wajabat izalatud darar. Gidna aya sisa na pakisabutan yan ng kotwa kipapaturain kiwa kakasakata wagama sa kailangan na mapakadaso kabinasan. Lianna ad-darara zulmun kaya mataan na so kabinasaan naginan na kaplalalimanan. Wa haramun syar'an naguginan na haramanan si wagama Islam. Wa ma kana hadha sya'nuhu wajaba an-nahyu anhu. Na mampan aya betadagiang kanan jumlah na makaukit sa haram nagupad ko zulm di na haram ko syara na gitu mi patutso kisaparnon di na kapananggilairon hatta la yaqa sa taman sa diskanyan madan. Upama ko sudarar na zulmo to kaplalali mo to wa haram naguharamot to na sabano to na miya kang gunanao sa wajib suka pananggilai isagiang kana na darar kapwa binasa hatta la yaqa sa taman sa diskanyan madan. Wa wajaba raf'uhu idza waqa'a nagu sabano to na miya kang gunanao sa wajib suka pakadaon amay kaskanyan na miyadan liannahu zulm wa haramun kama kult kakagia samano to nagyang kana na darar na kaplalalimanan kabinasaanan naguharamanan sa dataratigino kialuy tanon. Wabittali fahuwa munkar nagusisampan ang kotwa kabubaluiniana maratta samano to maratta to dikupakai. Wa alal muslim raf'ul munkar na paliugat si ko muslim so kappo kadaan yan ko mga isasapar mga kabinasan. Wa izalatuhu naguso kapananggilairon kama ja'at fi dhalika nususul Qur'an sa dataraw kaya pakauma niyan si ikum mga nususul Qur'an nialuinan sa Qur'an wa sunnah nabawiyah syarif nagumialuinan ko hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dataram to nga tiwallah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha o baka nung paminasa si iko diyaw lupa koreano kiempieron. Ito pada mga ibaratang yan na nusus Qur'ani mga nas sa Qur'an. So Rasul na tina la darar wala dirar da ka paminasa nagudi ka pakayabang absam piiso kabinasan sa datara na kabinasan. Udi na bang kabinasa ginawang ka nagubang kabinasa so salakaw ka. So ginan ati gini maana agyang kanana kaida. Sipma sagyang kaya furu'ul qaida wa tatbiqatuha sumanga sapa kagyang kaya kaida sumanga mambitiara makasusulod siyang kaya kaida nagu sumanga sapa kyan. Bitirati gini qala al-imam Ibn Nujaym al-Hanafi wa imam as-Suyuti al-Shafi'i yubna ala hadhihi al-qa'idatu أو يبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه. Bitiruatingin ni Imam bin Nujaym pada ko mga fuqaha ul Hanafi nagupitirop ni Imam as-Suyuti apad ko mga Imam as-Shafi'i ya sa tigyan na pananagumbalay na tigyan uli na pianagumbalay ang kaiya pianagumbalay hisag yang kaiya kaida so miya kaddagdaka lapad ko mga pamintuan fiqhi. Yeso mga bitira ka kukuman si agama Islam. ثم راح يذكران الأمثلة لهذه القاعدة. Uranian na duminirisu ang kaiya duata wa syekh ko kialweran ko mga ibarat agyang kaiya mga kaida. وهي في الحقيقة فروع وتطبيقات لها. Agyang kaiya mga amthila na aya katituan yan na mga sapa kaya ang kaiya kaida mararangkom ang kaya kaida nagupad sa ke-applyan ketatbiqan si sagyang kaya kaida. Kama ذكر بعضها شراح المجلة الأحكام العدلية. Sa dataratigeno kialunya kialuyo sabad mga sapak nagu mga bityar fiqhi si kuagama si sagyang kotua majallatul ahkamil adlih gyang kotua pangitaban aya nudurun na so mga bityar ako mga ahkam al adlih pantag si iko
mga kukuman ko di kapakapa maginuntula o mga tao. Famin dhalika ar-raddu bil aib. Padsa natigyan na bab makasusulit siya gyang kaya kaida na gyang kotuwa bitiara si sagyang kotuwa raddu bil aib. Kieso kipkaswin si kudegangan sabab sa adnami adanuna kabin pawing si sagyang kotuwa dagangan. Ginasinim kamit si sa muamalat. So sabad ko mga ulama naigiragi ang kotuwa aib, yung kotuwa pawing yung kotuwa dagangan na kadim andang na diskanyan kikaswi sa tarutop. Sa ayabad na kabnar o miyamasah ng kotuwa katakfifi kalabati si sagyang kotuwa price. Amay kagyang kotuwa mambu aib na andang aib. Ikadua tigyan na makasusunod sa gyang kaida sa kotuwa ad-dararu yuzal kapag si sagyang kotuwa kabinasaan na jami'u anwa'il khiyarat. Sulangon o klase o khiyarat. Giso muamalat pa niya giso tira na khiyaru shart, khiyaru ru'ya. Mi'aloy tanwi si ko miyaw na kaida la darar wa la dirar. Yang iya klase mi'aloy tanoro so khiyaru ru'ya gusto khiyaru shart. Agu pedu menang otak khiyaru aib. Gyang kotuwa mga para aturan na pianaguru agama pantag si sagyang kaya di ka pakasimili o pemasa aguso pepesa na ayaw tuwa sabab na ad-dararu yuzal. Yung kotuwa kisa sapar no agama sa andi keedinso kabinasaan. Udi na pamakamad so kabinasaan na kailangan na kapananggilaan. Udi na mapakada. Penati na mirarang ko mang kaya kaida ng kaya al-hajru bi anwa'ihi. Yung kaya bitiara ko hajar. Agusto lang no piklas yan aging kaya hajar. Kaya hajar na miyaloy tanong po na sa gyang ito kaida la darra wa la dirar. Kaya hajar na giya so dikimbagan sa gyang kotwa tamok si sa gyang kotwa original lakirkon sabab sa dinyan kagagang gira-giray o di na binasa niya na gyang kotwa tamok din yang puakantap mo puakantapan ibarat to pembetengan o di na may tuawata disebut. Na sisagyang kotua pia katagikor sisagyang kotua tamok pia kasiap sagyang kotua tamok na aya suguan nun na dinyan imbaga sisagyang kotua kirkon sabab sa kebinasaan nagyang kotua tamok lending sang kotua tamok nagu lending sisagyang kotua kirkon. Pencam nagyang kotua syufa gitu tasyri'u syufa. Yung syufa na pagpunaya ko mga muamalat bitira sa muamalat social transaction. Mialoy tanong po na sisagyang kotua kaida la dar wala dirar so pada mga bunta lagi nga syufa. Yung syufa na giso tigtanwa tigma fukaha lebih kikabnar sisagyang kotua syai pupusaan upama kapusaan nagyang kotua pusaan na sekarang ini lebih runakir gitu pemtun sa ahlus syufa. Pada mialo yung mga fukaha na dataro siringan. So siringan na padko mga ahlus syufa. Udi na so syarik. So mitutumpok kasi sagyang kotua syarika. Yung tapi tumpukaan yun. Nagyang utatumpok kasi sagyang kotua kanina pitumpukaan na skanyan na padko ahlus syufa. Berarti yan na pupusan ni wagyang kotua syarika. Pupusan kagyang kotua kumpanya madudua ka nun. Na kailangan na di nga kadararan so partner ka. Kapluban ito sa okay di rumah din so darar iti na ad-dararu yuzal. Kailangan na so kabinasaan na kapananggilan o di na mapakada. Yung ito mga buwami pantag sa siringan na di ka para iba nga basta-basta di pembinasaan so pusa ang kotwa lupa ka. Adang kadaan miudok si sagyang kotwa siringan ka amay kapagungo to sa kabinasaan. Siyo to ay kasuldo na nga ad-dararu yuzal na amay ka adna kiyungan yan nakabinasan si sagyang kotua siringan ka amay pamangkada na di uno to tabi uno to na banyan na susuldi fa innaha lisyariki lidaf'i ad-darar al-qismah kakagya mata na bagian o makatutumpok langon na pitumpo-tumpukan na so langon no
maka tutumpuk sisaging kota pitu-tumpukan na kabenarian naging kotua kadifaan yan kabenarian naging kotua kaarnan yan ko darar angani na keeden ko kapunggula-ula ako kismah aya kismah ng kotua kapumbebede lango na tumpu-tumpuk syarik lango na pitumpu-tumpukan na sisaging kotua kapumbebede niyo kung anin tumpu-tumpukan niyo na kabenar ka aging kotua kaarnang ka ko kabinasaan na kisugater ka. Pada ibaratan na ibarat na tutumpuk kami ko lupa ko pagerian. Ure nang kotua kaya pa tutumpu kami na miya wafat sekalian ibarat na minibaga kian suwata yan na talo kataw. Ure ni naging kaya wata yan na talo kataw na miya kagemosiran na tigira na yung kaya lupa na ku na misur kami ron. Na ayaw kita ka beede ranon na kagit lo siran na beede sapat beede. Na telu beede ke kue ranon na sasa beede ke kuak. Abe dia pakasal na dua-dua kami buku amai rana mga tutumpuk ibarat tutu. Na sama no to na ada darar ro. Sisang koto aki adno kisma. Adna kabinasaan ro saging koto ka beede mi. Kakia talokan seorang na kipantag kaya dapat na 50 bagi 50-50 na so 50% na iran mamupubud na sira na talo na peduto ako awit ko qadi mapenuno to na kabenaro to kabenarak no to ayam anan yan na di mabud sapat bud kaya dapat na mabud sa dua bud na so sabud na gitu bubud niran aku susah lakaw sana lango na pembebud na igira apked nun so kabinasaan ko isa sisagiyong kota pembebud na kabnar o kebinasaan o di na kelabitan naging kotua ad-darar yuzal kapakadaan niya sisaging kotua nga ni nakabinasaan nakisugaton patsa na makasusul naging kotua lil jari lidaf'i ad-darar lil jari su ging kotua kaya panaguy uwagama sisaging kotua kaya kasisiringan wa gitu so kaya taguy sa kabnar o siringan ko kapagarnan yang ku darar apa kapoon sisaging kotua siringan yan kabinasaan. Pedsan aging kotua ibarat na naging aya siringan na kana na mimbelay na inul niyan sulala na gitu sipu kita nami na dito kapag udi na miyang bual sa ruasan naging aya ruasan yan naman ini risusi saging kotua part aging kotua walemi aging kotua walemi na gitu sudar pa kakad na no mga bayi ya kalilit ibarat na yang bual sa ruasan na si imana naro saging kotua ruasan yan sang kotua tulang alalayo nun sa mga babay mana naro si saging kotua di pamipian alalayo nun sa mga bayi udi nanganin sana part aging kotua walaya maniniri suru naging kotua ruasan aya kalilid na dudu sa mga bayi na peduto sa kabnar o siringan na kaakulan naging kotua kirkon sa dinyan mbela ng kotua ruasan udi na takfifan naging kotua ruasan lebatan naging kotua ruasan sa diyang kaadinyan masurong naging kotua sabala ginan liljari lidaf'i dara liljari so kaya pa nagusyan wagama sa mga peraturan na ayad na sabab naging kaya kaida ad-dararu yuzal kailangan na so kabinasaan na mapakada li'annahu kama qila kaya sabab patigya kina musannif sadataro diundikat teruas bijiraniha taglu diyar wa tarkhas dataraging kotua kalalemi ron diundikat terua mataan na misabab si iko siringan na papakalay aging kotua darpa udi na misabab ko siringan na papakay tu yarga aging kotua darpa aging kotua diyar isa karayagan na igira aya siringan ka na mga pipi ataw na papakalay yarga aging kotua walain ka hirap man na aya siringan ka na mga rarat ataw na puguno to naging kotua diyar aging kotua darpa ay mana niya napakay tu yarga udi napakabinasaan gira aging kotua walay pimbeleng ka na pupusaan ka na aya masisiringan ka na di indegang sa bula di mangwilding
Tunonun sana mga di mapya di kalalayaman upama udina di imbeul sa mga bikiri udina tembakan sauring nganin san naging otu adar pa kana ya itu arga degi da bong pemasa me pemasan kaki ya kepikir lagi ngota pemasa diturugeun udina berang-berang kebun yang sisa otu adar pa balik tada kau tu kau pa mga aya mata tagu saging kotua misi siringan aging kotua darpa kana mga kawasa mga pipia mga torne mga nganinsan mga ulama mga village upama ya na kebalu aging kotua darpa ka mambu maler itu tini bijirani ha taklu diyar wa tarkhas kisabab ko siringan ang kotua ka pagala yarga walay udina darpa udina kisabab on mambua kapag itu yan erga. Patsamna babul fiqhi kagaganggaman ng kaya kaida ng qatwa al-qisas. Yung qatwa qisas na ayaki adnon wagama na raf'ul darar. Sumiyamuno ng bunuun sumiyamuno. Ino ito. Na andi makapumuno supumuno. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ana bagi ino marati akakita sa ka parasiko kau yagu-yagu. Igira mana ini kitas igira aya bubelo ya kokuman na supumun na bunuun na miya kabegbeg ruto dafa udina izala udina wiqaya sisagyan ko to adam uqu'il qatl udina qital miya kabegbeg ruto rending udina gakot sa dikakeedno kapamuno ada pemuno agi kepikiro pemuno o matay na puno mambu. So gitu ayah pada sebab syariat hukmul qisas na kagia liizalati darar an mada agi yang kotua darar ini sugu so kapangitas ka andi ke din suka binasaan pada menatigi musanif naging al hudud ya al hudud taranan so mga ayah hudud naginan so mga para aturan mga tamana uagama piamatadan yan sa hukuman tetaro ipantagku kapamana ko kapamono kasina kapanoles naging ko to kaya panagwiro uagama sa mga hukuman na ayad na mapipikiro naging kaya kaida ad-dararu yuzal wal kafarat naguso kinisugun wagama sisagyan nga iya kifara nga iya kakiparat yang membuat kifarat na madagal membuat kesuldan yan paasude si saging oto kasupa paasude si saging oto miyaka paminasa so miyaka paminasa na di makakiparat na ed na sabab pakini sugunsan wagama ng kotwa andi ke naging kotwa darar padpana mga bab fiqhi pamintuan na pantag ko mga hukuman kuwagama na kaya ad-damanul mutlifat yang kaya kita gui wagama sa para aturan sisagyan kotua kap kebayadi udina kukuman ami mikukoneksyon sisagyan kota mga itlafat udina mga kabinasan yung uta piaminasa berat na rio pati gitu sugu mitak na para aturan ro wagama kailangan nakasabihin yan udina piaman kunian sugu mitak na kailangan nakasabihin yan uto Gingo tua kepa nagwiro wagama sa paraturan may pantag sa gingo tua kapaminasa udina pantag sa gingo tam yang abibinasa ya idno tua sabab naging kaya kaida ad-dararu yuzal kailangan na suka binasan na mapakada wa nasbul a'immati wal qada pagsampan bitiara makasusulsi sa gingo iya kaida kailangan na suka binasaan na mapakada Nagyang kotua kaya tagui sa arga wagama ko kaadno kapaguluan. Naguso kaadno qadi sudi mangukum. Kaya nga iya kaimportante yung kaadno uluan na susabot ko mga ulama na biyeluiran ini na awalul awal ahammu minal muhimmat. Aham minal muhimmat. Padaya ko pinakakailangan ko mga kailangan. O di na, inuptira nila ko awalul awal awlawiyat. Gi una ano lang wano pagunaan. Kaya sabab na suka aden o uluan na gitu pakalinding ko mga Muslim, gitu pakatanor ko mga Muslim,
sekanian ibebeed ko yang agaganimah, sekanian mapaka tenor ko maguguket. Nah, kalidang tu kay gira ada imam, udin ada uluan, nah diskordansi. So mga tao na fawda, di sila disuran-suran kung man isa nandidetuan niya na ginawa niya. Nah, miya kabinasa, sada makabinasa na, ipapas kaya nun kakagi ada uluan, apa karno naguda uluan na, di kina tanor. So gina bepiak na ba mga Muslim, da ba siya khilaf, sa sukad no uluan na, importante si ko mujtama, importante si ko kapuingid. Gitu miya kasulip misalnya ad-dararu yuzal. Pada ko piagi importansya niya ko agama kakagiaan di kedenaging kotua mga kabinasan. Naguging kaya pantag sa qada. Yung kaya qada, na miya kadagdagal mamui surot sumuloy na qadi, nagwad na mga paraturan na, kabnaro qadi, agu kabnar si ko qadi. Ayun no to sabab na andi ke sa mga darar. Sisagyang kotua, kita tabikan sisagyang kotua kapangukum. Masakit saya ka so mga Muslim man to sa dunia na bulabo si sa nga iadar patano sa Pilipinas kaso mga Muslim na daabayran kikilala na uluan iran ay paguluan kiran na sa Islam. Adman na mga uluan tan ugid na representatibo paraturan na kanaba paraturan ng Islam. So gitu igira amyaw maso paraturan ay kukumun na sa Islam na matataktil. Masasundud ka kagiging kaya uluan na ba ay paguluan yan as agama kaya paguluan yan nasa lakaw si iku agama. So gitu ibarat na datarang kami talatalak o di namin bubuno mi kapupataywa na nadika ko kumkorko no Islam kakagiging kaya mga uluan tan wakapapantagan na kanaba uluan na ay hindi dato yan as Islam ka uluan siran ha representatibo kadatuah kaper kanaba Islam. So, kailangan na mamaksimumanan, mamaksimize na ando man ay di kapked no darar. Nagugi nga na mga uluan na mamaksimumiran mamusyo ka uluan iran, may kadikeden. So, pakaasal. Kailangan na dato sira na ayan natituy dato iran na Islam. Padya man natigin ang oto daf'or sa'il. Gi ang oto gi iso di maminasa. Padunag yung kotwa mga tulisan, padunag yung kotwa di mga langsalalan, kailangan na yung kotwa kita guron wagama sa paraturan, padsiran si ko, ana hadian ko Islam, ana mga anak ko kumanyang ko Islam na, ay nutwa sabab na andi ka so kabinasaan si kuliaw lupa. Kira sudar pa na mga tulisan, no di na di mamagisan na, maad ng kotwa darar si kumujtama sisagyang kotwa komunidad o din na community. Gitu padsa na ayad na sa bapakita guro no gama sa paraturan na ad-dararu yuzal o din na raf'u ad-darar o din na izalatu ad-darar. Padsa man naging kotwa qitalul musyrikin yung kotwa di bunuan di kitidawan si ko mga musyrik mga tawa di mga musyrikin di pumaratiaya. Ginan so pantag si ko jihad o di na pantag si ko kapdifa si ko mujtama al-islami o di na ad-dawla islami sa alakat dawliyan kagawnanan. Yung ota mga paraturan na piyanaguru agama na ayad nutwa sabab na ad-dararu yuzal andi ka din so kabinasaan o di na penanggilan so kabinasaan. Pudsa managing kotwa al-bughah kaya nga iya bughah nagiyeso majmu'a adna ulwaniran naguad na begeriran naguad na tindigiran na korik ay bud na sabab kapukada akiran kaya tagukiran wagama sa kukuma na kailangan na madasiran udi na mapamunusiran udi na mapakatubat siran na aya sabab na kagia ked niya naging kotwa darar ko mujtama gititigura sula idha bui'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Giramian so dua dato na bunuan niya suisaun. Di na sumipantag si ko buka. Kaya iya pantag sa bukat na kailangan na mabunugid na mga okito agama siya. Kaya ito berato pulagu siran adi sirang keteden. Pamakamatay siran ay pelabang siran ko labang o mga Muslim. Ay buto sa bapa kapala bunuang kiran ng gobyerno
Naan makapangungunutan so may to si ko mala naguan di maaden so discordancy andi maan so fawda si ko mujtama. So detarana ila mga maatof si sagiang koto anak sa bulaim wal qada ay mana sa bapakapkid na nga nanak bugat udi naging iya mo kadakdak la kumakapas sa sinapang udi na grupo na ay sagup sa dauluan na tumatanor no man isa na pindetuan niya na ginoon udi napkid na nan mismo si sagiang koto si senso uluan si senso kapingid Islam udi napkid na nan siba igira may to grupo ad mabutin degiran wait na akurek okay na kailangan na maladak sira no gobyerno kapapantagan o di na amira kapapantagan no mga Muslim kaanihan di den so kabinasaan ang gitu so al-fawda o di na al-furqa anihan di den so discordancy o di na kakumpari ko pagtaw. Pagcam na makasusul di sa nga iya ad-dararu yusala tigya kini na bin Nujaym Abu Syakina Imam As-Suyuti naging faskhun nikah bil uyub si Imam Musa muamalat na duduro na geng kotua pantag si geng kotua kapus kasi sa geng kotua kaya kewing aya faskh na geng kotua kapribu kasi sa geng kotua kaya kewing kapasada na kaya kewing aya sabab na bil uyub adna aib amya ada mia kaya tukawan yang gaya uyub na shamila ya mama usu bubay malagi dug yang gaya aib aib didna bon pelagunya didna bon bulungan malagi do si iku mama atau kasi iku bubay sa mga uyub mama naging otati mga fukaha gingot wa mama adin yang kibagay so kabnaro bubay si iko dataruh ang bubangunan sa walay napaduto kabnaro bubay mitalabin sa fasak mapoto lagi yung kotua akdira ko kaya kewingiran ka kaya dararan lagi yung kotua bay dataruh to mamusuma maad mabuha mga uyub kepakaya italak yan si sagyang kotua bay gin ko to mga aibi barat na di kebulungan ibarat na nasakit o pia malungan uba udi na nganinsan da bon solusyon sa buong kakebulungi gitu na ay buto kakagi kedararan ng unta mama kebinasaan ng kotua mama na pedunut wag yung kotua kepakaya faskan ribuk na yung kotua akdon nikah gitu kaya kewing Pagsa manatiga kini na musanif kiidafah kisumpat si sagyang kaya mga bitiara kagagenggaman nagyang kaya kaida hago pedap ketatbiqan natiga nang at-tafriqatul qada'i baina az-zawjayn lid-darar yang kaya dikapaka belaga o mabubalo ya di mangukum si sagyang kotwa ke rumai sabab sa maad naging kotwa darar sabab sa sisa ng kotwa darar ibarat naging kaya ke rumai na din tenura gawi daun na di sinan dimbunuh yang mama na pengabubukulan na nga ba isa niya no di kapten na niya no salim di naging emang buah bubay na berang-berang na niya di iteron di na di iterog sa wala nga bubay na miya kalapasan si ikuguris ko kabubuloy niya na ad na karuman yan ibarat na di gagawin ako mga walay ang berang-berang na mga walay na sabab sa maad naging kutwa darar si saging kutwa kerumay na gitu tigini tafriqul qada'i kailangan na mapakambalag sira ng gulalang ko desisyon na paapon si ko judge o di na qadi Islam padsam nakiidafa sa natigi musanif na kaya bay umalil madin al-mumatil yeso kapus sa si saging kutwa tamok o makautang aging kutwa makautang na dimbayad barat na siya kini na tangutang na ad na tamugay na kibidi di bayad na naging kaya kauutangan na padaya kabenarian punon niyan si sagyang kotua kukuman walaya kukuman na kailangan na makabaydag yung iyang bayad kain wari siya kaya nakibidi na di bayad iti madin al-mumatil margna mayad ad nakibidi
Salakop man so di mangutang ada kibidin kaya sugunun wagamana taman sa skanian na kaadnan. Iti tigo agama kaidap na ya kekuatan ubu insyaallah hati na ida tasa'a ya ida daqa ittasa'a wa ida tasa'a daqa. Gira aki alwagan napakaligatan. Gira aki aligatan napakalwagan. Ay mana to? Gira aki aligatan ay mana ada kibedian na ittasa'a. Saka akaw utangan na bagay ka sa lugar sa taman sa mga sa perak. Ida tasa'a daqa. Nah, gira mabua kaya luwagan nagi ang kotwa miutang kaya na sa perak na dapia pendamo ma agi ang kotwa pasadiwa kambuyad na kepakayas katan kaon. Giti daqa kepakayas katan kaon. Pedsam na makasusud na tigi musanif nagyang ka iya wa raf'ul madbagha madbaghati allati yunshi'uha ash-shakhsu fi darihi dafa'an lid-darari 'anil jiran. Pedsam nagyang kotwa kapakada si sagyang kotwa di ipangagegen ang mga pepemangagegen ang mga kubal udi na mga pangangayaman udi na mga seda. Aso peperapo no to si sagyang kotwa mama. Si sagyang kotwa darpayan. Dafa'an lid-darari 'anil jiran ka ipagerno to sa di kabinasa iyagyang kotwa siringan. Ibarat yan nagyang kaya siringan ka na di mangagag sa mga barang-barang pangagag niyan na sa kanod na isa ka maging na miyatwa. Si sagyang kaya di pangagag na kaya siringan yun. Nakapakayo to awit niyo ko wala ko kuman na talab ni Ronagi nga iya kaya siringan namin na di mangagag sa bulad na tanto kami sidna kaya binasaan. Nagira gyang otwa darar na dararul fahish tituan runos to kaya binasa aliangaw kanod na siya kay udi na di ka dud pa bangwa na kepakaya talab niyo ko qadi apakigena kang kaya kito gyang kotwa galabok yan na kapluban sa solusyon gyang kotwa galabok yan na di makabinasa. وكذلك إزالة البلوعة وكذلك إزالة البلوعة وطمرها. Pedum naging kotwa kepakaya paki kuah si sagyang kotwa siringan ka ang kotwa kakarian. Udi nang kotwa labu bunian naging kotwa kakarian na mitatagu si maniniri susagyang kotwa kalbaka allati ansha'aha syakhsu fi darihi mulasaqatan li jidari sahibihi. Gyang kotwa piyang bulan niya na labubu ang agugyang kotwa kakarian na makapupun sagyang kotwa syakhs puja gyang kotwa walay niyan mismo mulasaqatan li jidari sahibihi. Si imi di dekat maniniri susagyang kotwa kalbu siringan yan na miyaswa yusan sa sabal awalay na miyatwa kanod nga kagi lang nakakariran lang nakanaliran na titiran na nasirkan of kudud na paduto sa kagagenggaman ang kaya kaida kisah sapar no agama sang kotwa kapakada ako kabinasaan gitu izalatul balu'a wa tamriha. Yung kotwa kepakais kanya na talaban si kukadi kailangan na makadaon niya kito yung kotwa kakarian na sala ka kapakata pa si sagyang kotwa kakar. So man so sabot da mga kaida nano kekuatan nubunan na padanan si sagyang kotwa amay kagyang kotwa gyang kotwa shay na kadim. Naya kaida na al-qadimu yatruku ala qidamihi. So andeng nakibuga ka din siku kabubuli niya na andeng. Ugaid na gyang kotwa qadim yatruku ala qidami na kanaban yan masusurang agyang kaya kaida ad-darar yuzal. Kagyang kotwa al-qadim yatruku ala qidamihi. Ibarat nagyang kotwa walay na piyamasang ka. Nasok yang baliron sa kakar na si idin makaantap si sagyang kotwa siringan ka. Kenabas ko pa may mimbal si sagyang kotwa kakar kapya masang kotwa walay na original na rurun makaantap. Na tigumangaw lama amay kagyang kotwa shay na andeng na nakibagak ko ka andeng yan. Ikadu nagyang kaya kadim yatruku ala qidamihi na muqayyada ya si sagyang kotwa ad-dar biqaydi la yadurru ala al-akharin. Yang kaya kadim na imbaga kadeng ko kabubuli na andeng amay kadi pa kadarar si sagyang kotwa
salakaw na amay ko pekadarar na siya kelo susagyan kaya ad-dararu yuzal. Gititigina ad-dararu la yakunu qadiman. Gingay ad-dararu la yakunu qadiman ada taru surang sinasangay kaida al-qadimu yatruku ala qidami. Gingay al-qadim yatruku ala qidami so andeng na imbaga kadeng ko kabebeuleun na andeng na amay kadi pekadarar. Na amay ko pekadarar sadararul fahish na sikulog sa gingot wa kaida maka tutundugo na ad-dararu la yakunu qadiman. So pura binasana di kekwa arason aging kotwa kabebeuleun na andeng. Kakagi aya kaidatul kubra na ad-dararu yuzal udina la darara wala dirar. So ginan aya katimbelaya aging aya mga masail am yaluy saya na kullu hadhihi syuri'at li izalati ad-darar. Aya sabab pakia panagwisiwa gama sa peraturan mga kukuman na sabab pensaging kotua kapakada sisaging kotua kabinasaan pagpinagilan wagama ubabkan so kabinasaan si kundulu na ng mga muslim udina si mujtama al-islami amay ka sisagyan ka na kaidah na upama kamaylo ta isa sa pareha naging kotua ubama adin so kabinasan egda kaus kay mimbalo ya ibtidaan kay mimbalo ya sabab sa kiad no kabinasan. Wah, siko ginawang kataw kasi usala kaur kana mas isa sa paruto. So ginan ni sabab panita ko Allah di tanu di kangunaan ang kaya kaida gina kapaip tegas tanu sa gina masa tanu bulabo nga masa tanu attitude na miya kadakal suka binasaan. Nagu igira ko na susabed na kefitna kepedap kefitna sa gina kaya kabinasaan na ay hindi makapagunay sa gina koto kapkid no kabinasaan. Siko salakaw di na siko mujtama al-islami. Saya tanu buta bisa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.